Pelengana re kopile ditshwaelo tsa gago tebang le potso ya rona ya letsatsi ya gore Oscar Pistorius o bone molato wa polao ya ga Reeva Steenkamp o dira kopo ya go gololwa ka parola. Donovan Mutli yo le ena bonwe molato wa polao ya ga Lee Matthews ka 2004 le ena mo maitekong ao wa akanya gore go siame gore babolai ba gololwe ka parola. Neela lebaka mme wa arabile jaana mo WhatsApp. A ke bone le kakanyo e ntle ya gore babolai ba gololwe ka gonne seno se dira gore ba ska ba nna le letshogo la go bolaya ka gore ba itse mmuso o tla nna bonolo mo go bona ba boele morago mo setšhabeng. Jaanong nna ka re mmuso ga o dira sekai ka bona o ba ganele ka parola e ba e nyakao. Babolai ke bona gore ba gololwe ka parola ka lebakeng la gore mo botshelong re fiwa monyetla wa bobedi go ka ipankanya le go bankanya diphoso tsa rona tse re kile ra di etsa ke ka moo ba tshwara ko ba tshwereng teng e bitswa the correctional service. Ga go a siama gore babolai ba gololwe ka parola kwa kgolegelong fa mmolai a tlotse dingwaga tse di rileng kwa kgolegelong a di fetse ntle le go neelwa parola mme se nne babolai fela le babeteledi.